Tonight, remain standing. I'm going to speak to you on the message entitled, How to Find Real Peace in the Storms of Life. How to find real peace in the storms of life. 107, iti libro, iti Salmo. Salmo 107, verses 23 down to verse number 31. Okay? Psalms 107, verses 23 down to verse number 31. The Bible says, They that go down to the sea in ships, that do business in great waters, these see the works of the Lord, and his wonders in the deep. For he commandeth and raiseth the stormy wind, which lifteth up the waves thereof. They mount up to the heaven. They go down again to the depths. Their soul is melted because of trouble. They reel to and fro, and stagger like a drunken man, and are at their wits' end. Then they cry unto the Lord in their trouble, and he bringeth them out of their distresses. He maketh the storm a calm, so that the waves thereof are still. Then are they glad, because they be quiet. So he bringeth them unto their desired haven. All that men would praise the Lord for his goodness and for his wonderful works to the children of men. Dear Lord, tulungan nak nga mangi-preach dayti nga lesson itang arabi. Dayti simple nga outline apo ket saan nga umanay tapnon maimuritan na ti anag digiti binasa mi apo nga bersikulo. Ngem no palubos mo mabaling kunto nga ituloy ito no Sunday apo. But tonight, bless us Lord with the outline that I will share tonight. Manipod ka dito apo nga passage ti scripture. Kuam ti gloria ken panakaidayaw, ket makita da ka kumaapo iti dayto nga mensahe, tapno agawid kami nga mapaturod dagiti rik nami, mapapigsa dagiti pakinakam mi apo Dios. Taure da pa nagkapoy iti bagi, basta dagiti spirit mi apo, ket natibker dalat ta kuma. Alangaro da po, kuam ti gloria manen ken panakaidayaw, in Jesus' name, Amen. Tumugaw tayo kakabsat. There is a fear that is beneficial for our survival. Han nga amin nga buteng, ket makadadael. San nga amin nga buteng, unudanag, ket pagaperdyan. Taadda di kita'y fear nga nasisita, tapnon ti kasta kakabsat, ket saan tay nga madangran. Kasla kumayan ta expressway, mabalimord nga kunagat awang kabutbuteng ko nga lugan basta lumasatak. Akat han na healthy day jay isot pakadangram. So jay buteng mo kakabsat nga madungpar na ka, uno madalapos na ka, dagiti nakatartaray nga lugan, iso iti mangikanawa ken mangiliklik ken ka. So there is a fear that actually delivers us from harm, which is beneficial for our survival. There is a fear that is honoring to God. Adadjay pa nagbuteng nga isot pa kay aywan ni Apo Diyos. Nga si papanunot ka, ti Apo si kikita ken ka, ket digiti banag nga sana pa kay aywan ti Apo, ket samukayat nga aramiden. So there is this fear. Kala dati prayer request ni Brother Jonel. Mabaling nga kabuteng na digijay tao nga agunget king kuana, nga mas kabuteng na ni Apo Diyos. So dapat dayjay iti makita iti panagbiag. We should rather fear God than men. Hanga ti taot kabuteng mo. Ti apot kabuteng mo. Hanga ni Satanas ti kabuteng mo. Ni Apo Diyos dapat iti pagbutngam. Kung nangarod ni Apo Jesus, hamo nga kabuteng. Dayjay tao nga mangdangran ti bagi. Ngem kabuteng mo dayjay nga dakarbengan na nga mangitapwak ti kararwam sa jay impyerno. So that kind of fear is a healthy fear. Do you have that fear? Ha? Kala ko makadakay nga young people, mawarwarningan kayo, di kayo makigay-gayem, hanyo paggaayaman di kita, pero sige, awan pa nagbuteng mo, alakat,
Si kantot may isa nga mangipanitnit ti masangwanan na aldaw nga madigayam kakabsat. Usto di gidi warning nga ibagbagada. Diba? That fear will keep you from harm. It is beneficial and it will honor God. But there is a fear that is not of God and is not good for us. At daiti panagdanag, panagbuteng, nga han nga naggapu na Apo Diyos. The Bible says God has not given us the spirit of fear. So niti dayti nga gundaway kakabsat, at daken ka dayjay nga danag, nga isut mang pakapoy, ken iso kakabsat, iti mang dadael keng ka, dapat ma-realize mo itang arabi, that fear is not from God. And if it is not from God, it's not good for you. Remember that. Anything nga hangati apo tinang ipaayking ka, hanmun to pagsayaatan. That applies to all circumstances. Anything that is not of God is not for your own good. Laglagi po nga no, anyaman na ba nagkat naggapo ka na po Diyos, nakam niya po Diyos dayta. Amen? Naggapo nga inted tiya po para gan ka, it will be for your good. Iso nga, if it is not of God, it is not for your own good. Kat dating a fear, kakabsat, is not of God, and it is not for our good. Dating a fear, what is that fear, Pastor? This is when we worry and are afraid because of the things that we cannot control in life. Ado, digito yung kakabsat. Digiti banag nga, iso iti, pagdanagan, pagbutngan, uno aglagaw, tayo kakabsat, aya, kadigito banbanag nga han tayo nga kontrolado. Can you control the hearts of people? If the cause of your worry today is because of the people nga mo makontrol, but potensyal nga makaperdikan ka, that brings fear. Or it could be on a certain situation, or maybe certain physical condition. You know, this is not within your control. So, tatangarabi kabsat, I'd like to show to you how to find real peace in the storms of life. No, dati gito yung kakabsat nga bagyo. When no, alun, nga sumangbay ti panagbiag tayo kakabsat. Kasano tayo nga maddaan, itital na. Ititalged. Ititurod ti pakinakem. Amen? Yes. So there are three things that I'm going to show to you kada iti passage nga intayo binasa kakabsat. Number one, the meaning na kain dati, how to find real peace in the storms of life, this is another meaning for that, is how to find real sense of security. DJ, ammom nga awan dapat pagdanagam because those problems cannot harm you. Kunanang or the Bible, if God be for us, no ti apo ket adda iti side mo. Amen? No kadwam ti apo. Siya sinunto ti bumusor ken ka. And that applies to everything. Everything that can possibly nga panagriknam ket it is a threat to your reputation. It is a threat to your future. It is a threat to your business. It is a threat to your family structure. It is a threat to your plans. Kaslang feeling mo kat digitoy, digiti posibleng makaperdi iti plano, iti pamilya, and all of these things, how can you find a real sense of, di kayo natalgad ka nga, Lord, anyaman ti pagbanaga, naong pagdanagat, kasi you are in control. How do you have that kind of sense of security? Sino kada kayo, kasjay ti katalgad yun na the problema yung kakabsat? Are you that kind of person? Kasjay katalgad mo na, dadakkel a problema, ti awan danag mo? Anybody here? Now, how do you have that kind of sense of security? How do you find that real peace? Nga uray anat mapaspasama kang kat, natal na di puso. Kasi ammom nga, God is in control.
Awang pagdanagan ka, di kita nga banag, relax ka lang. Do you have that kind of peace? Uno, DJ sang kabasit nga banag kat pakatrobolan ti panunot mo. Di DJ banag nga mapanunot mo kat sumken kakabsat, ti kinataom, perming agkapoy ka nga di maawatan kakabsat. Oh, you need this message tonight. How to find real peace in the storms of life. Deti outline kakabsat ngay nag-ishare kada kayo kat saan nga umanay tapnon maipaay na DJ substance DJ passage. Ngem alakat part 1 siguro kakabsat. But I would like to share to you 3 things from the passage tonight. Number 1, the realities in the storms of our life. The realities in the storms of our life. No realities kakabsat, anada digiti actual nga sangsangwon tayo, iti dayti agdama nga panagbiag. Kadayta agdama nga tawon mo. Dayta agdama nga stage ti biag mo. Dayta agdama nga stage kadayjay planom where you are according to that plan that you have been praying for. These are the realities in the storms of our life. And life, listen, life is not without storms. Di ngamin kakabsat? Adakad tao nga sana maka-experience siya iti bagyo ti panagbiag. Iso nga iti daytoy nga church, amin nga members, by the grace of God, we endeavored to equip us and educate us tapnon ada resistance tayo kakabsat. Kadigiti sumangbay nga bagyo iti panagbiag. Nga ti panunot nga dakada tayo, ket saan nga deti aggapo digiti philosophy ni Buddha, uno ni Dalai Lama, uno digiti Indian kakabsat nga isut philosophy nga pagbilbiliban ti adu nga tattao. Ti ipakat tay nga prinsipyo digiti adda ti scriptures. Ket manen ipaganetget ko kada kay nga young people, amuyot kapintasan nga masaritam to nagtaweng kat 30 nga kaskanyak, 40 nga kaskanyak, no kasano nga napaneknekam nga agpaypayso digiti sa utiapo. Hamo ko na nga agpayso te ko na ni Buddha, agpayso te ko na ni Dalai Lama, agpayso te ko na ni Kastoy, haan, usto te ko na ti Biblia. Amoy ni David, sakbay nga sinango na ni Goliath, at the private nga moment ti biyag na, nobody knew this, nobody saw this, ngem nakita na ti power ti Apo. And that was enough for him to be brought to a showdown against Goliath. Detat may isa nga ipagpaganat-gat kung nukakadigiti young people. Do not rush in life. You know the best thing you can do while you are young? I-apply mo digiti sa uti Apo. Ipaneknek mo nga podno digiti imbaga ti Apo iti Biblia kakabsat. Tapnon tunog tawon ka 30 ket 40 ada testimonyo nga mabalin mo nga saritaan iti panagbiag. You know, you have a story to tell. And by the grace of God, I have a recollections of stories about faith and obedience to the Word of God. Kat by the grace of God, nagpintas amoy, detat pudpudno nga maka-inspire iti tao. Dayjay makita da nga ti Apo si bibiyag kengka. Amen? So anyway, let's get back to this. Awan tao nga hanna lumasat iti bagyo iti panagbiag. So i-apply tayo digiti biblical principles. Anyway, here are some of the troubles and burdens of people. Letter A, the uncertainty of the future. How do you deal with that? The uncertainty of the future. There are people nga daytoy kakabsat iti parikot iti panunot da. You know, especially if you have invested on a certain venture, kat medyo dakkel basit nga amount dayjay involved, you are afraid. What if? Naibagayo ka din ti kasta, kasano nga ruden no kasto ito? Sometimes, siyempre, we come to think of that because we want to think of a plan B. Di nga mi nga kapsat, panunuto mata, nung arod kasto, napintas, deta nga plano, ang nung arod nag-work out. So, anong arod, mabalim mong aramidan, plan B. Amen? Oh, eket no, talaga nga magululat ta kakabsat, plancha. Di masapol mo, tapnon ti kasta kat maurnos di jay kinagulo. But the uncertainty of the future.
Amuyo, if you are young, you are ambitious. And you are not really, hamuunay pang panunutan day, uncertainty of the future. But many people today are afraid because of the future. Ti pa kadanagan da kakabsat, iti masangwanan. Katamoy no sinot madandanagan, tigiti naganak. Kasanon og college to very practical. No daytoy iti income ita. Think about these young people. Siyempre, no young people ka, ambitious. Samo pelalaukan ti love life. Pero ang magulang mong iniisip niya no kastoy latat income mi, katag college to nagiti anak mi, hantay ma-afford. Are you afraid of that? Amen. Hello? Nagiti parents? Sino kada kayo ti medyo madandanagan ita? Kung kwentaam, ita pelang, high school pelang, kastoy ti magastunan. Ket no, ag college to nga rudan. Di nga min? Mapagbasak to nga ta, kakabsat. You need to trust God. Another reality in life is giant obligations. Anak ka na sa unti, giant, huge, big, dadakkel kakabsat ng obligasyon. Narik na yun kakabsat, di bumangon ka ti bigat, nga hamo kayat no mabalbalin pelang ti bumangon. Kasi once nga inrugim ti trabaho mo kakabsat, you need enough strength to do it. And not only strength, but you need a good spirit. Talaga nga pakinakem tapno malipas mo. And there are times that you might go to bed at night and wondering, kayak to pela nga tanong bigat. Kasla asugem latta kakabsat nga kanayon. You're wondering if you can wake up the next day able to face your obligations in life. Number 3, unsettled Jews. Unsettled Jews. Dagiti saan nga nabayadan. And you know, umanay dito yung kakabsat nga pagmulinglingan iti tao. Am I right? Amen. Makita-klakit, diti lang at idaduma ka tayo kakabsat. At dadan sakit di unsettled Jews tayo. Okay? Letter D, complicated relationships. What is a house when there is strife? What is a community when people are not in good terms? You know, dakkel dito kakabsat nga bagyo, amen? Nohang kay glilin naing, nohang kay nga makapagsisinnabat, nagsisinniim kay lang, hangkay nga makapagsasarita, kat awam mo't mayatag pakumbaba. Unsettled relationships, complicated relationships. Umdas nga dadagsan di pa nagbiyak. Physical infirmities. Physical infirmities. Dagiti rikrik na antibagi. Failures of the past. Failures of the past. Dagiti adu kakabsat nga nagkamkamalian when no mistakes tayo kakabsat iti naglabas. As if we cannot face the future because we are afraid what people will say about us. Arat masarita ti tao may panggepkeng ka kung nadagat, kung namot lang. Siyempre, di mind mo kung namot baka ibagadan to. Kung naman la deta, kasla man la jak amo no anat naglablabasan na. So kala DJ kakabsat kat iddepen na. DJ nagpipintas nga tarigagay mo. You had all things laid out, you had all the plans until DJ nga simrek kalabao kakabsat, kinitikitib na diwaya di panunot mo, nag-shutdown amin. Kat kunam, awan sir, bina deta. See, digito ikot umdas nga pakapundyan ti tao kakabsat. Letter G, persecution of our faith. Ikarkararag tayo, alagat saan ko kahit ulit-ulitin nga absat, but this is for us to help pray. Kadeto yung baro nga member ti church tayo, amen? Ni Brother Junel. Kada I really appreciate, gaputa, uri ubing pa'y ti pamati kakabsat, kat addaken kwa na DJ, na espirituan nga nakem, nga saan na nga ikompromiso, DJ pamati, kundi testimonyo ti church nga nangisaadan iti apo keng kuana. We appreciate that. So nga when you have a chance this Sunday, kat makita yun ni Brother Jonel, please encourage him. Kung ay keng kuana, Brad, we really appreciate your stand. Wow. Alati apo tulungan na ka. Kat awan danag, oray nervyos. The HBBC family is supportive to you. Suportaran da ka kadeta nga panagisten mo nga para ti Apo. Amen? So, ti iya umay ti bagyo kakabsat sometimes is not because of our disobedience, but often
Because of our obedience. Napansin nyo ba, DJ Kakabsat? Tiyo umay, dagiti bagyo, wano panubok, wano pakarindian ti panagbiag. Kat saan nga gapo ka, DJ panagdisobey. Ngem gapo ka, DJ panagtulnog mo iti hapo. By the way, no si kakat mabagyo ti panagbiag, anat kayat mo nga location mo? Adda ka di outside of God's will or in the center of God's will? No umay ti pagyo ti panagbiag, would you be outside adda ka jerwar iti God's will no di center of God's will? Di ba? Tinaminsan ket na paliiw ko di eye of the storm. Amoy di eye of the storm, di mata ti bagyo. Putno kakabsat, malawlaw iti angin ken kulem ngem di eye of the storm kakabsat ket mayat. You know, in the center of God's will, in the eye of a storm, the Lord watches over you. Isu nga no umay ti bagyo kakabsat, nasaysayat nga dakay di sentro ti pagayatan ti Apo. Ngem tay agbibiyag kakabsat nga maikaniwas ken makapaledda ang ti Apo dagiti aramiden tayo. Gagangay mo't lang ag problema ka, akat adda ka dapat ijay arakop ti Apo. Hanga dete kas kalapro di galsan nga imadayo ti Apo. Narigat ti adot problema na, ngam na nalaglagan no adda ka iti sidong ti pagayatan iti Apo. So anyway, in verse number 26 and 27, the Bible says, they mount up to the heaven. Digiti kanu allon kunana, kitagpalangit sa damanen agpababa. Ket ala nakit-kita yu siguro kakabsat dagiti mabasbasa, kenno digita makit-kita yan ta YouTube, digiti barko kakabsat nga nagngangato nga daluyon. You know, agpangato ti langit, santo agpababa dagiti daluyon da, umalimpatok da nga agpalangit sa damanen agpababa kadagiti kuunggan. Ti kararwada malunag gapot danag, mabaros ti danag. And at that moment, nothing matters in you. Awan sabali nga nasisita king kano, di masolbar di problema. Am I right? Uray na imas ta kanem, hamuunay maimas mangan, aging gangahan na masolbar di problema. Uray na imas de, uray na pintas na pagturukam. Nuhan pa'y nga nasolbar di problema kakabsat, hamu mananam di comfort di pagturukam. Nothing, no convenience and no comfort in life can ever comfort you until the problem is solved. Mabaros kakabsat iti danag. But you know what? In the storms of life, dito iti gayam nga makita kakabsat, tinaisang sangayan nga bilad kan ingel ni Apo Diyos. We often do not like the storms of life. Hante ikayat kakabsat numabalbalin. But it is where we can often see God's power. I will show to you from the scriptures. If you really want, listen here. No kayat mo nga talaga nga ma-experiensya kan mapanagnakan. Tinagpaiduma ka na isang sangayan nga bilid ni Apo Diyos nga mabalin na nga ipakita kakabsat. You've got to go through storms. Kailangan nga ti Apo ipalasat na dagiti adu nga bagyo iti biag tayo kakabsat. So this tells us tonight that as God's people, masapol nga rod nga isagana tayo nga kang kanayon ti bibiyag tayo kadagiti agsasaganad nga bagyo aging nga dinatay alaan ti Apo. Di kayo makita kakabsat nga adun ti limabas nga bagyo ti Pilipinas. Kahit nakadi nga sawen awanton ti sumangbay pa nga bagyo. So you have to build your house not because of the recent storms, but for future storms. Papigsaon ta pamatim ita. Saan nga gapo ka digiti naglabas nga bagyo? Ngem antisiparam dagiti sumaganad pay nga bagyo nga umay iti panagbiag mo. So nga iti dayti nga church kakabsat, amin tayo nga anak iti Apo. Ti pamati tayo masuot. All of us in the HBBC family, our faith will surely be put to test. Because it is where we can experience the power of God. Secondly, the refuge in the storms of our life. What a blessing. At dagayang pagkamangan tayo. At da iti makungkunang nga, ana daytay papanano ko dagiti tao nga nalayusan? Evacuation center. Kaya makaumanay dagiti ayuda nga itod nakakabsat. Our refuge.
Daytoy ti dapat nga makita tayo kakabsat ken si panunutan tayo no umay dagiti bagyo ti panagbiag. We have a refuge. Ket daytoy nga refuge. So pastor, are we refugees? If you take it that way, but I don't want to think it that way. Kakabsat. But we have a refuge. Okay? Ket daytoy nga refuge kakabsat, ited na kada tayo tital na. And by the way, tital na kakabsat, nasisisita ngam tinaimas nga makan. You agree with that? Nasisisita tital na ngem ti adu nga gagayem. Nasisisita tital na ngem tinapintas nga pagidaan. Nasisisita tital na ngem di kalaytesan nga iPhone. You agree with that? You can have everything, but if you don't have peace, you're not happy with your life. Peace is indispensable. You cannot live without it. Sana mabalin nga agbyag ka nga awan tal na kental ged ta pusom nang runa kakabsat bagyot pagsasaritaan. Daytoy tinaggidyatan itinatataengan ken ububing. Tinatataengan nateneb ti bagyo. Ti ububing handa pay napadasan ti bagyo. Young people, get ready. Get ready. Brace yourselves. Prepare your heart. Listen to this alarm tonight. Umay ti bagyo. Nuhanyo nga seryosoon dayti nga mensahe. Kakabsat, kaslanto ti matapasamak ti Amerika kadadado mga country. These countries never thought COVID was real and that serious. Ipagarup da, kaya da. Ipagarup ti Amerika, kaya me. Until COVID entered the soil of America. And now, what is America? Do you know what the trouble that's happening in America today? Dakil nga factor ta COVID, kakabsat. Awan nangikang kano Naimbag ta ti presidente tayo kakabsat. Siniryoso na. Total lockdown. Can you imagine for 3 months, awan rimrimor ti balay? It was uncomfortable, but he was serious to fight the unseen enemy. And see what we are today, preserved. Young people, listen to this. Life is not about, agin inigam ti imayo nga napangkay ti restaurant, di ka pa'y maibos ti 8 ounce nga coke. No, that is not life. No teenager ka ket adu nga minti mangikon condition ta panunot mo nga padamot lang nga teenager. Dagiti mabuybuya nga K-pop kada Korean stars. K-drama, K-pop, K-drama. You see? Ket ikon condition na ti mind mo. Iso nga no makikita ko nga dagiti popos dagiti yang people ket agwing-wingi nga kunak ay para makita kitanto, kitaan to. Iso nga dinggan nyo dahito young people. Your future is full of storms. Ahead of you, ado nga bagyo ti sumangbay ti panagbiagyo. Iso nga awang kasayaatan nga imulam ti biag mo itanuhang nga dagiti sasao ti Apo. Kaisot kamayatan nga mangisagana king ka, dagiti sumangbay nga bagyo iti panagbiag mo. You need that peace when you're there. When the storms of life come your way, masapol mo dito. And you know why many people today are depressed and troubled and suicidal? Because awan digital na kakabsat. We cannot live well without it. Uray komportable. Dito biyag tayo kung nakmanlangan ng kakabsat. Ulitak manan. No awan tital na saan nga napiyati pa nagbiag. Digiti adults, do you agree with what I'm saying? No awan tital na napiyakad ti panagbiag. Awan kakabsat. Uri adu kwartam. Uri adu ti nakatambak nga bagasyan tabalay. No awan tital na ti puso kakabsat nga naggapu ti Apo. Awan piya iti panunot. Pulos kakabsat. Peace is indispensable. And the reason why we need to drive away fear in our lives is because it is not very helpful. Makadadail ka tayo ti worry kakabsat. It's useless.
Unang ang pastor, hangkumot lang maikat ti agdanag. That is human. But Jesus said, mabalin mo ka di nga nayunan deta katayag mo by worrying. Kunam kumagat, paunay na ya. Apay ngamin nga haan nga ti kadakkel ko kat kaslagan Lebron James. Uray makatawan na parparikutom deta, hangka nga tumayag. Amen? Ito kumakuna ni Brother Carlo, di ko mga minagkarkarupa kam kan Lebron James. Kat uray 1 decade apang panunutom, Carlo, nagbaliw talangam. You cannot change anything by worrying. You cannot change the situation by worrying. You cannot change the problem by worrying. So nga kuna tiya po, be careful for nothing, meaning drive fear away from your life. Do not be afraid of fear. Dapat may cut upside because, fear cloud our minds. Ti panagbut-buteng, panagdandanag, panagpulpulkok kakabsat. Kat permi nga dete, iriribukan at panunot kat mapukaw mo di, jay simbeng ti panagdesisyon. Jay simbeng ti panagpanunot kakabsat. Di jay kat nasisita ti sound mind. That's why the Lord said, God has not given us the spirit of fear, but of power and of love and of a sound mind. Sino kada kayo ti padak nga adults, ada digiti bagyo nga simmang bay ti biyagyo, problema, nag-worry kayo, di ko nagkarkararag ka Lord, di ko inlasat na katiapokot ko na, awan serbi, nagpaisot, ag-worry. Kita man, di pa nag-worry, kat awan mo't na itulong na, kat ni inlasat na, and by the way, awan iti anyaman na bagyo nga di na ka mailasat ti Apo. Tandaan ang dedabsat. Our God is sovereign. Makita yun to dito, ipakita to kada kayo, nga di kita nga bagyo nga sumangbay, ti Apo, ti makintingel. All of it, I will show you from this chapter tonight. What a blessing. So, fear cloud our minds. Fears are like a disease or infirmity to our body. Hanunay makagunay nga nasaya at tibagi kakabsat, no adda dagiti an-anayan di ngamin. Kastamot ti panagbiag hana unay agplastar ta panagpanunot mo. No permi nga gagabet dagiti pagparparikutan. Ken panagdandanag kakabsat iti panunot. Are you with me? Oh. So nga kitkitak dagiti rup-rupa dagiti padak nga adults. Amen. Okay kay pelang kakabsat? Ibagam man ka deta kaabay mo, fear not. Fear not. Anyaman ti problema miti dayti nga gundaway kakabsat awan dapat pagdanagam. You have all the reasons to believe in God and no reason to be afraid. Awan rason mo nga pagdanagan. You have all the reasons nga agtalit iti Apo. Nagadu nga kariti Apo kakabsat. You have all the reasons to trust God and no reasons at all to be afraid with life. But that's not always the reality. Ding amin. So kanyon unak di reality itatay kakabsat. We have a refuge. In fact, that the whole chapter of 107, if you have time, mabaling nga basahin yun to di balbalayo kakabsat. But in verse number 6, the Bible says, Then they cried unto the Lord in their trouble, and He delivered them out of their distresses. Oh, imkis da iti Apo, ti panagdukot da ket inispal na ida kadagiti sensen na ayda. Anat inaramid ti Apo kadagiti imkis kengkwana? Amoyo nagpintas kakabsat iti masuot iti nagdadagsa na problema. Kasi ijay mo nga mapadasan ti pudpudno nga panagkararag kakabsat. Nga makapagkararag ka ta dimpay na padpadasan na panag kasla ti arig na nga rod ket no naglugan ka nga ti driver, kas-kasero, agbaling ka nga espiritual. Aya, no karnal kat backslider ka kakabsat kat Apo pa kawanandak, no isot maudi nga biyak ko dahito, yun Apo, kat siguraduak nga nadalo siya ka dumataggan ka. See, when you go through the severest storm of life, ijay mo nga mapadasan ti umkis, napadasan nyo dahitan kakabsat? Adda ti panunot mo ngem madi Apo, masulisugak nga kasto ti aramidek ngem amok nga mo pa kay aywan. Anang nga rod ti aramidek Apo? Have you been in those situations of your life?
Have you been at the point of your life when all that you can say are only two words, and yet they break heaven's door and awaken the attention of God? The word is, help me. Help me. That's the only word you can say. Ngam kinabailan na kakabsat nga binurak, iti rirangan, iti langit, kat riniing na ti atensyon niya po Diyos, tapno talyawon na ka. That's the only word you said, help me. That's what the Bible says. They cried. Kat di kita tinagpintas nga masaritam habang nga lumakay, bumakit kakit kunam, nakaimbag ti Apo. Isong amuyo kakabsat, dagiti Kristiyanong adut pakasuutan na, napintas adanto lugar yung nga nasaya at ti ministry. Dakkel tut pangusaran ti Apo ken ka. No liklikam ti pakasuutam ket di mo kayat kakabsat. Awan lugar mo iti ministry. You look at the Bible, all of the people nga nagshine ti testimony da kakabsat, they went through the fire, they went through trials, they were challenged, but they trust the Lord. Verse number 13, then they cried unto the Lord in their trouble, and He saved them out of their distresses for the second time around. Verse number 19 and 20, then they cry unto the Lord in their trouble, and He saveth them out of their distresses. He sent His word, and He healed them. By the way, amuyot kamayatan nga mangagas, the word of God. He sent His word, and He healed them. Praise the Lord. Verse number 28 to 30, then they cry unto the Lord in their trouble, and He bringeth them out of their distresses. He maketh they storm a calm. Pinagtalna na di bagyo. So that the waves thereof are still. Nagtalna, dagiti alone. Then are they glad, because they be quiet. So He bringeth them unto their desired heaven. Dati upat nga instances nga kararag, ngagpapada ti ramen na kakabsat, nagduduma nga sitwasyon digitoy. But the same essence of prayer. So, agduduma tayo man kakabsat, dagiti paglaslasatan ti panagbiag nga may sat essence ti prayer tayo. Lord, help me. Save me from this trouble. Deliver me from this trouble, Lord. Ilasat nak Apo kadetoy nga panubok iti panagbiag. Number 3, what a blessing. So we have a refuge. Nakita yun, namimpat. Nga daras nga inlasat ti Apo ida. But number 3 tonight, the reason for the storms of our life. The reason, dagayam rason na kakabsat. If we say the reason, meaning to say, sino kakabsat ti makin nakem, dagiti nga bagyo ti panagbiag. Ta isunat makin at daan iti rason, no apay nga dadigita nga bagyo ti biag mo. Sino't makin nakem nga rod kakabsat? It's God. If you look at the whole chapter, makita tayo kakabsat nga digito'y bagyo. Nga napadasan digito'y nga tattao kakabsat. Ti Diyos ti makin nakem. Amuy origi pa nangilako, dagiti kakabsat na ni Joseph Kenkuana, nakem ti Apo. DJ panangitapwak, ay DJ pananglipot, dagiti prinsipe, dagiti prinsipe, kini Shadrach, Meshach, ken Abednego, nakem ti Apo. Pastor, ibig sabihin, uri, digiti ibil nga mapaspasamak, nakem ti Apo. He's in control of everything. Amen. And Satan will not come to oppress you without God's permission. Uri ti iyo umay ni Satanas nga panang oppress king katapno upayan na ka. At dadayjay permission ti Apo. Nakem ti Apo. I will show you. And it is good to know nga dahit agdama nga sitwasyon mo, uray feeling mo, tao ti makin aramid, ni Satanas ti makin aramid. Nakem latta ti Apo. What a blessing. Now, in verses number 3 to 5, ito ang nangyari. And gathered them out of all the lands, from the east and from the west, from the north and from the south. They wandered in the wilderness, nagkatang-katang daidilet ang, in a solitary way. They found no city to dwell in. Sinot nangiturong kadakwada agkatang-katang. Yan po Diyos. Dayti nga gundawa, you are at a stage nga as if agkatang-katang ka, di masurutan ti
You know, marami po akong mga adulting na mga members natin nga dahil dito may sa problema da, pastor ko na da. I'm so confused with my present stage of life. Jak maawatan, jak mo na, the purpose ti apo ti biyag ko, wilderness. At dadati wilderness ti panagbiag. And in that wilderness, the Bible says, they were hungry, verse 5, and thirsty. Their soul fainted in them. Hapay kakabsat. Nga inturong ti apo ida, itilet ang agkatang-katang, kat mabisbisinan da, nga mawawaw da. Nga umay kadakwada kakabsat, ti pan nakaupay. Uno pa nagtalimu daw, their soul fainted. Why? Because look at this, verse 6, then they cried unto the Lord in their trouble, imawag dati apo. He delivered them out. He led them forth by the right way, that they might go to a seat of habitation. Tapno iturong na ida di promised land. Oh, that men would praise the Lord, verse 9, for He satisfieth the longing soul. He cannot satisfy you if you are not a longing soul. Amoy ti number 1, listen here. Number 1 nga reason ti apo, no apay nga itinakem na, isang bay na dagiti bagyo ti biyag mo. Number 1, to satisfy you. I don't know what is satisfying your life today. I don't know what makes you feel good about life. But God says, you have not yet experienced the satisfaction from me. Kaya tiyapo nga ma-experience siyam ti panang penek. Ken panang puno ti apo ken ka. Amen? You ask people nga seasoned by trials. And by the way, do you know what makes a man a veteran? Anat veteran, no, veterano ko nam. Kasla ko ma-basketball player, veterano. Because he has been through a lot of fights. Amen. You can never be a veteran unless you have overcome victories upon victories upon victories upon victories of life. That's what makes a veteran. You know? Kat tiyapo kakabsat ko na kayat ko nga ma-experience mo ti panang punok keng ka. Nga hanga DJ kasla ito tilubong keng ka nga pakaragsakan tarik na. Oftentimes, we are happy with what we have. We are happy kakabsat di kiti makita tayo tilubong. Ngem awangkas DJ ti apo tinang satisfy di biag mo nga kunam. Awan, ba ibagak, life is nothing without God. Can you say that? Can you be able to say that in reality? Maibagam ka di itang rabi nga awan ser-serbiti biag no awan ni Apo Diyos. Uno mabaling nga ibagam itan, gapot ka adayom keng kuana, okay lang gayam ti biag, ure adayo ka ti Apo. Can you say that tonight? Where do you stand tonight? Can you say in full reality and sincerity, no awan ni Apo Diyos, awan serbiti biag? So that is the reason why God gives this storm. For us to realize that only God can satisfy. Di ko nakarudang kakabsat, no, adaka ka DJ, di ko na di Bible nga there at their wits end, adaka ti dulo, di biyag mo, kabsat, di mao DJ. Kumbaga kat awan sa baling tarigagayam, no, di ti apo. Hello, si bibiyag kayo pa, kakabsat. Amen. Okay, next. What else is the purpose of God for our storm? Look at verse 11 to 12. In verse 11, because they rebelled against the words of God, and contempt the counsel of the Most High, inumsida dagiti patigmaan ni Apo Diyos. Oh. Anat ka na sa unti inumsi, binaliwala. Muyo kakabsat, I don't stand here to give my opinions. I'm sharing to you the principles of the Word of God. Isi-share ko kada kay prinsipyo sa uti Apo ko, dim ko maumsiyan dagiti sa uti Apo. But, if in case time come in your life, you are spiritually down, kat umsiyam dagiti sa uti Apo, pigisam ta Bible, pigisam ta DOC lesson, ibuling mo day preaching note mo, as if these things do not matter anymore in your life. Look at what the Bible says. Therefore, He brought down their heart with labor. Impababa na ida. They fell down, and there was none to help. Dimteng da iti punto kakabsat nga awam makatulong nga number 1 no di ti apon tumutlat tarayanda. I believe every backslidden Christian
has its turning point. Are you with me? Amin na Kristiyano nga aglamiis kan umadayo ti Apo at the turning point na kakabsat. Dumteng ket dumteng dayta nga kanito. Nga awan sa bali nga tarayam ken makatulong king kan no dilaeng iti Apo ket maibagam to amin nga kunam Lord. Adun to nga kari, Apo, sorry Apo, sorry Lord. Di kayo makita, di ko na ni David? Before I was afflicted, I went astray. Sakbay nga nariknak ti panaplit, imadayo ak ti Apo. The second reason for the storms of life is to correct. Number one is to satisfy. But secondly is to correct. And I do not say this on a negative sense because dagiti corrections ti Apo kakabsat ket positive ti outcome na. They have a good intent in mind ti Apo. No ti Apo korehiren na kakabsat napintas sa panggep dayjay. Napintas nga addang, you know? So what the Bible says, despise not the chastening of the Lord, neither be weary of His correction. Di mo umsin, dagiti panang saplit ti Apo ken ka. Ket saan mo nga awanen, dagiti panang babalaw na ken ka. His correction upon your life. Every person nga hanay kang kanuti sa uti Apo will have his turning point. Ni Apo Jesus ko nanawad kini Peter ket ko you will deny me thrice, but I have prayed for thee. Ammo ti Apo nga ni Peter kakabsat at the turning point na Amen? Yes. Ori the nation of Israel, did you know, in the story of the Bible, dapat ket ti Old Testament, ti diretso na kakabsat ket ko DJ kingdom, umay ni Jesus Christ. Kasi di ba nawara-wara ti Israel? They are scattered because of their backslidden heart. Ti dapat immediate na dayta kakabsat ket tribulation tapnon umayin agari ni Apo Jesus. But even that point, there will be a turning point for Israel. When all of the Israelites will have no choice but to go back to their land. Mapilit dantong agsubli iti land da kakabsat. You know that? And then, when they return to their land, Jesus will come and reign for 1,000 years. They did makunang a millennium. So the storms of life, God says, there is something I want to correct in your life. Number three, verse number 8. Oh, that men would praise the Lord for His goodness and for His wonderful works to the children of men. Amen? Okay? Verse number 15. Oh, that men would praise the Lord for His goodness and for His wonderful works to the children of men. Verse 21. Tulungan dagag basa. Go. Oh, that men. Verse 31. Oh, that men would praise the Lord for His goodness and for His wonderful works to the children of men. Nakita yo 4 times. Anat nang tad kadakwada ti rason nga agyaman ti Apo. What do you think led them to a point where their hearts will be full of thanksgiving? The wonderful works. Why did God perform wonderful works? Because they cried. Why did they cry? Because of the storms. You know why God brings storms to our lives? Letter C, to give us a reason to give thanks. Nagmayat ti lumakay, bumakit nga nagadot pagyamyamanan na ti Apo, ay kakabsat. Agyaman ak iti Apo, ti adu nga panangilasat na. Agyaman ak ti Apo. Today, amuyo personally kakabsat, adamay sa nga nagdakkel nga nangilasatan ti Apo kanyak kabsat ket permi nga kaladadagsen nga siit nga namimpinsa na inik ka ti Apo ket wow. Amu iti nalpas deje nga parikot ket nasulbar ko by the grace of God. Nagdrive back dilaw kakabsat ket jakamot papanakaw. Tiragsak ko kakabsat. Panagyamyaman ko ti Apo ko nak Lord. Lord, thank you Apo. Kasi no siyak lang, I cannot solve the problem. Only God can perform the miracle nak Lord. Milagro lang dito Apo. Praise God. The Lord perform a miracle. Kakabsat hang kayo nga
ag-hesitate nga dumawat iti Apo ti miracle. God still performs miracle today. No marigrigatan ka kadeta modules mo ita, why not ask God for a miracle? No agrigrigat karigatan ka ita financially, why not ask God for a miracle? Believe God. The church is here to sound the message. Believe God. Trust God. Believe God. Nothing is impossible with the Lord. Is anything too hard for God? Walang mahirap sa Diyos. Amom detat nagpintas nga maibagam tilubong. Tilubong agpapadalang ti ibagbagana eh. Believe on yourself. Believe on yourself. Philosophy yan eh. Philosophy. Ang Bible, believe God. Trust God. Have faith in God. Kita nyo aming nga inagasan ni Apo Jesus. Did Jesus heal them because they believe on themselves? Did Jesus help them because they believe on themselves? Parang ito yung sabi ng philosophy, God helps them who believes on themselves. Mali. God helps them who believes on Him. It is not, listen here, it's not in the message, but today, agrep-reflekat, it is not about your affluence. It's all about your dependence. Shall we all say that together? It's not about your affluence. It's all about your dependence. And not affluence. You have a lot of resources. What is that without God? Anang arud mo't serbit laing tayo no awan ni Apo Diyos? Anang arud mo't serbi na ti resources tayo no awan ti Apo? Anang arud mo't serbi na ti abilidad tayo no awan ti Apo? You must come to a point in your life and you say, Lord, amoy di ko na di Hebrews 11, He that cometh to God must believe that He is. And, listen here, He is a rewarder of them that diligently seek Him. Iti dahito nga pa nagkarigatan ti biyag mo, ti Apo ti birukem. Kat may experience siyam to the reward, and that reward is worth having. You cannot afford to live the rest of your life without that reward. Kunana dagiti nagagat nga mangbiro kanyak, rewardak ida kunana. What a blessing. Those that diligently seek Him. Iso nga kita nyo kakabsat. Anat success dagiti good kings in the Bible. They seek the Lord. Kita nyo, di ubing nga ari, he was 8 years old, ni Josiah. In the beginning of his reign, he sought the Lord. So nga iti daytoy, nga tiyempo kakabsat, nga ti aming nga tao katag karigatan, ti kapintasan nga aramiden tayo kakabsat, birukan tayo ti Apo. Tumangad tayo ti Apo. Umawag tayo ti Apo. And you will see how God will deliver you from these troubles, from these problems, from all of these challenges in life. And that men will praise the Lord. Oh, that men will praise the Lord. Nagmayat DJ dandanugom ta angin nga agawid kaya, hanga gaputa failure ka. Ngem dandanugom di angin, gaputa ti Apo nakaskas daaw dagiti inaramid nagkunang paunay ka na po. Wow! Woo! Lord, jak mayibkas ti ragsak ko ti dakkel nga raramidam ti biyag ko Apo. Thank you, Lord! Young people, listen here. Trust in God. Trust in the Lord. Lean not unto your own understanding. In all thy ways acknowledge Him, and He shall direct thy paths. Sapay ko makakabsat ta deti nga mensahe nakatulong ka datay amin itang arabi.